Bulunaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambul winaka. Se kwe ungo na Vakaleleka ni nonda itutu kwe nambungi ndindai. Na kama ni vale kayado membenawe lambasa, kartu mailenga kine vana marama, kartu itambangase esa wakati na kama yado, ni yado e nabuku nindua na inakidhaa. Kona madhala ni bukandindike, katoribaka mai na tambana ni mbokumbuka, kena tambana ni libu-liba, e nabibangangai ertu bukadora. Madhala ni bukandindike, esa baka ukina tambana ni obisa. Sa tiko telanga may napuliko na ngaunungo na kenandaw na pangdindike may natamarin ni Obisa o Margaret Marshall may laking garaba na bibanggang kay. Sa kere na rende tiko na betiko meron nakakuni ba ataka na kena sotabi tiko na renre nabuko ni COVID-19 meron rawatakin na lomanra. Boni oti na nonrotu tiki wudingo mana Fijian Competition and Consumer Commission ni so kara rendi tiko sa siyang ni so mi rendi tiko nangaunong ko. Iya tiko talangana kunru ni so ni tau kinibale sa bangalal takira na rendi tiko nanon tiko tiko nanon sa siyang ni rawa ni so mana rendi. May kana FCCC ni bimbi mena yado na vital noa maliwa ni tau kinibale kaira rendi tiko mena laurekina nangunisala me walikina na lenga etiko. Sabakau tanay lilu ni mata ni tu borengge ni marama nanon itu kutuku ni boga binibinaka kiber na wekando lotu musulmani karabe bugitiko na paluti ni mate na COVID-19. Tukutuku salamurie nanon rasati butaka na bula boga lotu kabuka tokay na holy month of Ramadan. Kamba ni marama nindi na ningunugo erandong garabakina nanon lotu iya erasulietiko na non rangauna natakataka ni paluti ni COVID-19. Kamba ni marama ni non rataka bata keira na poni balislesi ni tambana ni bula esa raida na nonda sa paluta rotiko kina na mate beta kabiongo. Tukuna nindina ni songo na non rapanua ni sokalu ia na non ratomana na bebuke na tambana ni bula ibukarita gini solimbula kina lolo mandina. Kinang gito sama iba matatataka o liba ikani konda na lewe ni timi ni biti ni siyang ni tiko na nona itubutuba melaking gito kibunotani na ngaununggo. O ikani konda mabuhay na loma ni walo na embagsaoti. After I was... Nanuman ni sayado sartok nga kya na nona tatandra ning gito ragabi. Iya kay ni ngauna may lewe na kina na timibiti sa nona sasangat tiko may men nas matatakibiti kina Olympics. Tukunin niyo ya saranga na tiki ni nona tatandra libu katoka na ngaununggo. May dabekir na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri erono na semana stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni Vakating Vinaka. O ira na ngone na nonda inuni enda beisinga ni mataka. Mersusunga da kena loma dina kena mikron. Sakena ngauna mitaro bina nona baksanga ika wala loma taki na ngone. Dalabina oya wa meliki. Bulre, oya wa Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Boniti kina makarombuka. Ni boy tini kalima na miniti meona kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandomo ibiti. Indaw kina na mataka dan ramay na